Langka vipena jok hidi sai ka chotikara tum kisung lapen Karbianglong Autonomous Council lapan tawar ka cholang. Monit piroti kahache dun gelang eja ani omle chodun mowe polote ring dunone. Lason thak thak si sai le chotiki jita langa veti ajara sonta. Chue chosom tamime. Lapen choklem ta choklem jong jong ceman genji. Lason si lakain kora ponilip MSC constituency angkan. Toko lang sa hawararat sa dami sai ka chotiki so ka choilong le kisung. Aningkan nang jingtang bomlo. Ati arveli nang jang stami alang kasang sidat pena jok sai choti kino dak tilo lapen asok le joe body dat stami asok ringuni lapen jakong akejo si ceman dat binong aningkan pen dame cecak bom pen kedam tang aningkan stami Karbianglong Autonomous Council along aman kedo CM Dr. Tuliram rong apan mate Agriculture Department pen kirap ja fans stami solar pump maputa kehang chuneng ripon lo bonta non pornianta ala mardi nang pipedat lasi pining le thot setami puthot nile tum tokolang sosai ka chuti kera dapan ajat abidi penon setami nera vekta posi CM Dr. Doliram rong hang MSC Pobitro rong PMLA Dr. Numol Maminat mapan ka chuneng ri padopon